station is of so hier. Ons gaan nou Heideveld binne mense. Ons wil kyk wie's in die week en wie's uit die skool het. Ons se kinders kan mos nie so by die huis bly nie. Hæ? Bly by die huis en wat raak hulle? Marbles. Hæ? Hoe kan hulle marbles raak? Want dis hoe hulle in groepies raak, dan sê die government hulle is bende. Sê die government hulle is bende. Don't stop my balloon, man. Don't stop for people. Nou wie's in die skool en wie's by die huis? Huh? It's a lekker sunny day in Heideveld. Daar's Elsie Piek, is 'n bietjie stil vandag. Hy's 'n bietjie stil. Elsie Piek is stil. Loopie boewe. Nou waar? Dis die normal liewe hierso. There's kids here, no school. No school. Wat is hulle future? Wat is hulle future? Ag, future, en kyk hoe uit hy net daar op die grond. So maar net so. Mense wag maar vir action en die action. Heideveld. Heideveld, nee man, skrik wakker Heideveld man. We zijn in die school. Kijk hoe sit hulle. Hulle is uit die skool uit. Dis nou die ouens se territory. Dis nou hulle territory. Funny faces, all the funny faces.